So if ngifikile ngizokhipha egcekeni la kwakho kufanele ngikwazi ukuyivimba le mithi ukuthi ingaphumi ingene next door ngoba uyakwazi ukubaleka uphume la uyongena next door uthothi umakhelwane wakhona anikhulumisani naye and angeke sikwazi ukungena lapha kamakhelwane nepiki sithi hayi kunomuntu ophumile la wabaleka wangena la sicela ukukhipha so lapho akusebenzeki ngoba lo muntu uzobaleka uyele uzongilinda ukuthi ngihambe bese uyabuyela ku position abobekelwe yona bese kiwe ethuneni la lo muntu osuke egcinile ukuhamba ngesikhali kuyovalwa lesi sikhali kuyena bese leyo mbuzi iphekwe ngaphandle kwekhaya idliwe abantu bomphakathi kuba notshwala obubekwayo khona lapho bayidle labo bantu leyo mbuzi kuthiwa ilunga lomndeni lingayidli izodliwa abantu bangaphandle leso sikhali leso esuke sivalwa la ekhaya sivuleka kuwena leso sikhali so lethwe ngizama ukubuyela ekutheni nalembuzi eminyama ekuyiyona esuke sivala ngayo idlozi elibi leyo mbuzi iyanqunywa ikhanda kusetshenziswa ikhanda kwenziwe lezi zinto esuke zenziwa so bese ke ilahlelwe ngaphandle mhlawumbe ke laba angathi begugile endaweni bazoyipheka omunye asike uphisi wakhe aphume uhamba nedlozi elibi naye so bese kuba khona idliso leli abalivuvuzela straight ekudleni sike sefaka insila zakhe lapho all right kuyahluka njengoba ngisho ukuthi kuyahluka khona amadliso ekuthiwa malifakwe kuwe emzimbeni ukuze liphume fanele kudraineke lonke igazi lisuke likwena ngoba leyo nto isuke kuma veins wakho noma ungayophalaza angeke lize liphume lelo dliso so kuya depend ukuthi idliso lakho lime kanjani Ningizimu Afrika lamaphethela nina bakaqasa likawosa ngiyakhuleka kunanonke abasengashana nenkulu kaMenzi ephuzeke umlaza ngameva ninabelembe qale kamalembe ngokhalipha nina bakanodume ehlezi kaMenzi igama lami ke ngisazwa kaSibiya SARS income tax sengifikile ngigalekile ku Hope Revolution TV ngigijima lapha ke kwithemba podcast ithemba labo bonke abantu abakhona phansi kumthunzi welanga okhulu kunakho konke like subscribe sesifikile sigalekile bakithi sizohluba udlubu ekhasini uma sihluba ke udlubu ekhasini sihambe sodwa ukhona umfana umduduzi insizwe emfushane ke insiza ende kakhulu kodwa ke lapha ke ukopano yangazi intambo ende kalayini uyena ke wenza ukuthi ke uhlelo lube mnandi ngendlela ke isabisa yangedwa ke namhlanje ngihamba lenkuzwalanga uqhifa khona kithi siyabingelela baba sotobe ngiyaphila ngezwe kuwe singanele mfethu akufanele izolo siyaphila nathi ufikile ugalelekile mfethu hayi sengikhona phakathi kwekhaya sizoloku sithuthukisa nje indle eminyama ukuthi kwenzakalani emhlabeni ngaphandle yeah mfethu sibonga ukufika kwakho into esinothi sile noma engene uthi sile ngithe uthe umungena la bakhona abantu ababibhiyoza bethi happy birthday mnumzana happy birthday kwenzakalani mfethu akuthathe nje sibe ngapha ngoba singene odabeni namhlanje ngijabula kakhulu nje ukuthi ngibe khona phakathi kwekhaya kube nami kuyilanga nje engikhula ngalo namhlanje lokho kuyisibusiso kakhulu amakhekhe impela alindile ukuthi kumele ngiphephethe nje amakhandlela kube kuhle nje kuba mhlophe ngiyabonga nje kakhulu ukufika la ekhaya nje ngelanga elikhulu engizalwa ngalo usuku lakho lokuzalwa mfethu ubani wakwabani mfethu mhlawumbe uma ungasithatha usibeke esithombeni ukuthi siyabona ivuthiwe lengcwele ubani wakwabani mina ngusikhumbuzo wakamthethwa khona indawo bathi kusemntubatuba leZululand lapha kunendawo bathi kusogengele phesheya konyalazi alright kodwa ngaziwa ke njengo Dr Malinga indawo eningaziwa ngoMalinga nje alright ngoba ngisebenze kakhulu endaweni yaseThekwini naseGoli ngisebenze kakhulu futhi khona so kahlahle ngumuntu osebenza nje international alright ngihamba noma kuphi la ngifika international la ngibizwe khona nje ngiyahamba ngifike so abantu ababukele emakhaya abaningi bayangazi ngomsebenzi yami nje kakhulu alright so mfethu siyajabula nje ukuthi sihloniphe ufike kuthina mfethu kuyingqayizivele kuyintando enkulu esithokozelayo noma ngabe sihlele emakhaya sibukele namhlanje ke sizohloma ngolwazi
ubani umkhulu mhlambe ake ngithi nje ubhizi ngani noma intoni oyenzayo wena njengomelaphi? Baba Sotobe, ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho. Mina ngumelaphi owenza izinto eziningi ezihlukahlukene kakhulu. Ngiyenza nje okuningi, noma okuningi okunye ke ngeke ngikubalula ngoba akuyona into esingayikhipha mhlawumbe ibukwe izwe lonke. Kodwa izinto engingasho ngithi ngisiza ngazo abantu kakhulu. Ikhona into ekuthiwa ukuqubula. Ngolimi langale e-Eastern Cape abanye bathi ukulumela. So whereby suke sikhipha izinto kubantu emzimbeni ngokuhlukahlukana kwazo. Sometimes sinokuba nenkinga uthola ukuthi kunomuntu oloke ehamba izinyanga, uyangena kulomnyango akasizakala, uyaphuma angene ngapha agcine esethi kusho ukuthi izinyanga azisebenzi okanye awukho umuthi noma awusebenzi. So sikhula emindenini ehlukene njengendle emnyama, sikhula whereby kunabantu abagangayo kumbe abathakathayo abakwazi ukubona usakhula usasemncane ukuthi wena kusasa uzoba notho. Bese bakwazi ukuthi bakuvale izinto zakho ngesikhathi usasemncane. Uthi sewuqala nje sewukhula sewufika esigabeni sokuthi uyathomba, ufika emtsizweni or emntombini, uthola ukuthi ikusasa lakho vele sebalibambe lapha. So that's why thina la indaba yethu yokuqubula la iqala khona ukuthi ingene. Ngoba omunye uyahamba kwenye inyanga kuthiwa uyasiza yenze ukuthi nokuthi abanye basizakale futhi phambi kwakhe yena angasizakali. So uthola ukuthi ke mayisefike kuthina esikwaziyo ukuthi siqubule thola ukuthi omunye uphila nedliso for iminyaka, thola ukuthi sekube ngathi asthma or TB or ini. So mawufika lapha kuthina sisebenzisa ubulongo sikwazi ukuthi sikhiphe yonke leyo nto le eyinkinga. Uthola ukuthi omunye uvaleke isizalo, mhlambe kwantshontshwa iphenti lakhe kumbe i-underwear yakhe akakhona ukuthwala abantwana bayigqiba somewhere okuphi. So mawufika wena uzoqubula zonke lezo zinto siyazikhipha then bese ukwazi futhi uyazibona ukuthi uzwa ngomuntu. Uthola ukuthi omunye mhlambe uwadliswa ngenyama ethize, mawufika uzoqubula ziyaphuma zonke lezo zinto. So thola omunye unomeqo mhlambe kuningi nje ngingabala ngashona ilanga but umsebenzi engidume ngawo kakhulu futhi nengiwenzayo osizayo futhi abantu kakhulu ukuthi babone indlela yaphambili. Ngoba sometimes umunye uyafika enyangeni njengoba ngichazile nasekuqaleni ukuthi afike bamhlole bazama ukumsiza, thothi into zakhe zivuleke kancane iphinde ivaleke. Uthola ukuthi kunento eyayifasiwe vele kwasekuqaleni ngempilo yakhe. So kumele kukwazi ukuthi kuvuleke le nto ukuze kukwazi ukuthi impilo yakhe iqhubeke, because uthola omunye uyaya komunye omelaphi wendabuko kuthiwa uyazenza izinto mhlambe ufuna ukuthwala izinto abazenza isikhathi esiningi. Thola ukuthi ufika khona la kuthwalwa khona kungathwaleki into zakhe zingalungi okanye bamxoshe sefikile la kuthwala khona. Thola ukuthi uyabona ukuthi indlela yakho kuyaphambili ayikho. So lowo muntu ngicabanga ukuthi ithuba lakhe namhlanje ukuthi akwazi ukuthi athole usizo, but kuningi but esikwenzayo before ngoba akuyena wonke umuntu okufanele aqubule. Sike siqale si-consult, si-check isimo sakho ukuthi wena kwenzakalani ngawe kuqala. Impilo yakho ime kanjani, yini nani emhlawumbe efuna ukuthi siyilungise, ngoba angeke ngithi wonke umuntu ofika lapha kwamalinga uyaqutshulwa. But abanye babo kuye kuphoqa ukuthi gcine afike kuleso sigaba. But kuyahluka njoba ngisho ukuthi iyo nje umsebenzi engibhizi ngawo kakhulu engiyenzayo. So ngamafuphi noma mhlawumbe uma sigoqa sibeka lapha na kwi-summary, ukuqubula yini ukuqubula mfethu? Because leligama ngiyalizwa kuyigama mhlawumbe singalithatha kalula kodwa liqinile lilodwa. Yini mhlawumbe ukuqubula mhlawumbe sima singagoqa? Ukuqubula ithwe by kusho ukuthi
lona mangithi ukuqubula I think wena indlela engingakuchazela ngayo mfowasodolo ukuqubula nje ukusiza ekuthenini sidose lezo zinto lezo ziyadonsa ngoba siyazikhipha kuwe ngoba mawufikile uzokwenza lo msebenzi uyakhumula usale ngeunderwear so dayithwela asebenzisa ubulongo kuba khona nesikhumba nabo lobo bulongo uqala ubucheck wena ukuthi abunalutho ungathi kusasa uthi ngoba baningi osomathi kuba manje kulo msebenzi wethu so umunye athi uyayenza leyo nto uthola ukuthi ayinzi so mina nginendlela eziningi esikwazi ukuthi ubone ukuthi yonke into esiyenzayo ayikho into ephuma eceleni ubulongo lobo suke sobusebenzisa uyabuchecka wena ubucove ukuphendule ungene futhi esigodlweni uyakhumula ulaliswe lapha phezu kombhede lesisebenzela kona bese siyakudonsa izinto futhi uyezwa nawe ngasikhathi sikhipha sikubonise sizifake ebhakedeni elisuke linomuthi osukulungela ukuthi ubulale lezi zinto amandla because sometimes omunye uthola ukuthi uyafika uzokhishwa idlisa ngisho abantu bakhipha ngokuthi bayakuphalazisa so uthola ukuthi omunye kudala ezama ukuphalaza idlisa liphuma but uyeza ukuthi unenkinga so dayithwela esifika khona thina sithathe leyo ndawo leyo ukuthi sikwazi ukumsiza so kuningi but ukuyibeka nje ngisummarize indlela esisiza ngayo leyo kakhulu esisize izinkumbi zabantu yeah so mangabe ngifuna ukuyithola singenyanyalathi uma ngabe uyangiqubula unkosikazi ungidlisile lelo dliso awuzokungiphalazisa uzoliqubula ngizokhuluma ngokudonsa it depend ngoba ngisho angithi amadlisa awafani khona umuntu ozokudlisa ngisingaphansi okay uthola ukuthi uzogqaba somehow afake le nto ayifakayo ukuthi wena manihlangana bese ke uthathe lo muthi lo wasuke ukufakile so bese kuba khona idliso leli abalivuvuzela straight ekudleni sike sefaka izinsila zakhe lapho alright kuyahluka njengoba ngisho ukuthi kuyahluka khona amadliso ekuthiwa malifakwe kuwe emzimbeni ukuze liphume fanele kudraineke lonke igazi elisuke likwena ngoba le nto isuke kuma veins wakho noma ungayophalaza angeke lize liphume lelo dliso so kuya depend ukuthi idliso lakho lime kanjani dethwe ngithi indlela ebalula ukuthi siconsult kuqala because mostly abantu abanokufika lapha kunabantu othi bahanjwa izinto la iswini ngathi inyoka kusalumbu isikhathi esiningi sinokufacana nalezo zinkinga sikwazi ukuthi futhi umuntu aphume esizakele babonge futhi uthola umunye usephile for 10 years ephila naleyo nto but ngokuthi ungitholile abonga umuntu uzubona ukuthi manje nawe sewukhathela ukuthi uyabonga ngoba uzame kakhulu engena iminyango neminyango but uthola ukuthi usizo alitholakala because abantu abafana nami ngisho ukuthi bayindlala yes sikhona esenza lo msebenzi but siscarce so so let's say nginenyoka esiswini wena ngithi ngicela ungiqubulela le nyoka possible kangakanani ukuthi ukwenze lokho ngiyibone inyoka because ngizokhuluma ngobulongo ngiyayibona into osuke uyifaka ebhakedeni elinomuthi engingakusho lapho ngingabeka nje into engiyenza umzekelo kufana nezintwala umuntu makuthuna isifo sezintwala izintwala ziyakhela kuwe ngaphakathi qala zibe nesikhathi before zizovela ngaphandle so they uthola umuntu akunike something yokugcobisa phezulu zishe lezi isuke ziphezulu but khona isuke isasele ngaphakathi so lapho ngizama ukufika kuphi embuzweni wakho ukuthi if umuntu azokuqubula let's say unenyoka or unelumbu siyakwazi ukuthi sidonse leyo nto uyibone but uthola ukuthi kusakhona okunye okwakhele ngaphakathi uthola khona imbizake zokuthi ukwazi ukuphuza okunye kuphume ngezansi uyabo ukwazi ukuthi uphuze kanjalo so nakhona ukuqubula kuyenzeka ukuthi ufike namhlanje it's not like ukuthi ufika ngelanga elilodwa uyaqubula namhlanje sewusindile ngokuthi usewuphelele kuyenzeka sukunikeza ukuthi kumele ubuye 3 times so it depend ukuthi ngesikhathi sikuqubula mina ngithola izinto ezingakanani kuwe omunye ngiyakwazi ukumupha ngithi ngicela ubuye after 3 days omunye kumele ubuye mhlawumbe after 7 days so it depend ukuthi mina
namadlozi lawo esisebenza ngawo athini wona kumina ukuthi ikuphi ekumele sikwenze. Yeah. So omunye uyafika azokubula nje semde uthola ukuthi after that uselungile. Mhlawumbe omunye ke lezi zinto esuke siyitholile ngoba asifanani sabantu. Uthola ukuthi omunye kudala efisa ukuthola abantwana uvalekile ngaleyo ndlela ukuthi ilunga lomndeni mhlawumbe lathathi iphenti lakhe wamvala kanjalo. So mase simkhiphile silithola leli phenti alibona mhlawumbe sethi lo muntu ongenze lento ngicela lento ibuyele emuva kuyena. So siyakwazi ukuthi nathi siyijike yonke leyo nto siyibuyisele emuva kodwa suke senza ngesihle asithakathi la. Okay. Yeah. Thina sisiza wena uthi yonke lento ngicela ibuyele kumnikazi wayo. So noma ngabe yiphi into esuke siyikhiphile as well as siyahamba futhi sifike nase ekhaya. Ngoba kuyenzeka omunye uthothi siyamqubula simenzana uthola ukuthi inkinga eziningi zisekhaya. Mhlawumbe ekhaya maye ngene egateini kunomuthi obekiwe lapho. Omunye uthola ukuthi uhlala phezu komuthi every day ekhaya kusofa. Omunye uthothi mayelala embedeni wakhe ulala emthini. So that well siyakhona ukufika nasekhaya sikhipha umuthi kusofa lo ohlala kona every day. Serious? Yeah. Thothi omunye uhlala kusofa njalo mekwahlala uyalala. Ndoda awiphinde ke leyo awiphinde wempela. Bakhona abantu abathi mehlala nje kusofa gone. Akukhona ukuthi ukhathele kodwa nje ulele. Kungenzeka mhlawumbe abantu abakanjalo basogibeni lokuthi bafuna ukuqutshulela mhlawumbe kunomuthi. Yes, njoba ngisho ukuthi it's all yonke lento iqala masihlola. Yeah, because abanye uthola unenkinga vele ekhaya serious uthola ukuthi uhlala kuwona umuthi every day. Mayehlala kulo sofa ingqondo yakhe ngathi iyahamba afike lobuthongo, draineka amandla, kuningi nje okwenzakalayo. Yeah. Uthola ukuthi noma ecabanga izinto eziserious angaze avuka azenze kusasa. But once wahlala la kusofa walala kulombhede yonke le nto le iyafipha abanga. So that way thina siyafika senze konke kufanele sikwenze ngendlela esisuke sithunywe ngayo abantu abadala. Uthola omunye uhleli nomuthi emotweni. Yeah, imoto ayidriver. Uthola omunye imoto yakhe mangaqhumanga isondo namhlanje kusasa kuthiwa yini injector or kusasa kuthiwe yini kuba imoto uthothi ihlala ineyinkinga. Siyakwazi sina ukusiza kulezo inkinga lezi ezinjalo. Kuningi nje kudependa ukuthi wena kuleyo situation. Futhi even ekhaya siyafika ekhaya kini makuthiwa omunye abanye baneyinkinga baphila nezilwane. Thothi ko-ceiling board phezulu gijima izinto abazazi bathi amagundwane okunye akulona igundwane kulahleka amaphenti kulahleka ini. Thina siyafika mathupha. Sikhipha yonke leyo nto. Futhi mangizokhipha egcekeni lakho kwesinye isikhathi ngisebenzisa ilunga lomndeni ngoba sinokuthola inkulumo ukuthi hayi labantu basuke befike nazo lezi zinto why thina singayibonanga ngoba usofa sihlale sibasusa sibagudluza. No, awunawo amandla wena ukuthi ubone lezo zinto. Ithini siphiwe lawo mandla. So siyachela ngemithi yethu ukuthi ikwazi ukubambeka yonke into sikwazi ukuthi sisebenze ngento ibe life uyibone wena. So even if ngithatha ilunga lomndeni mina angigumbi ngikhomba lona ukuthi aligumbe la umuthi nawo la. So maligumba lona mina ngikhiphe lo muthi lo ngoba ngisuke ngiavoida ini ukuthi kungathiwa lezi zinto zifike nami. So kuningi indlela esenza ngayo ukuthi sikwazi ukuthi sigculise umlaleli ekhaya noma umbukeli akwazi ukubona ukuthi asizakale futhi bayabuya babonge nje ukuthi hayi cha hayi siyabonga mkhulu sekunesikhathi ngoba into esukube inkinga uthothi omunye kudala ebethele ekhaya mhlawumbe sebethele ngonyaka ubethela 5 times or more than 5 times. Waya lokabethela angaboni ukuthi yini esizayo la ekhaya. Thothi kuyafika usibiya uyabethela. After 3 weeks sengena izilwane or ngena lightning la ekhaya aphinda ahamba olanda inyanga ebuye ibethele. So uthola ukuthi kunezinto ezilaphansi ezitshaliwe la ukuthi yena mayifaka umuthi okubethela lo muthi uyafa noma ebuye enyangeni kolanda umuthi ethi uyangena la ekhaya lo muthi uyafa. So kufuneka mina uDr Malinga azokhipha yonke lento le egcwele la egcekeni bese kuyimase esifaka izikhonkwane ezintsha ezokwazi ukuthi sikuvikele if noma ngabe umuntu uthumela inyoni noma ngabe uthumela isilwane sibambeke khona la ekhaya
futhi uzongifonela wena usho ukuthi nasi isilwane la sibambekile ngenze njani. Lethe siqala khona ke sithatha inyathelo ukuthi okay lesi silwane sibambekile ufuna sisenze njani. Awufuna sibuyisele le la sivela khona siyasibuyisela. So kuyozwakala khona ukuthi ke kwenzakalani noma kuzoma itende kulowo muzi noma kwenzakalani kodwa khona ukufanele kwenzeke mase kunjalo. Yeah. Dr. Malinga ngiyakuzwa khona kithi ukubeka okunye kuletha umunyo kodwa ngifuna ukubheka ukuthi let's say umuntu uthathele iphenti lakhe noma iunderwear yakhe. Lo muntu kumlimaza kanjani emoyeni wakhe spiritually? Leyonto leyo babu uSotoba abantu laba bathakathayo if bathatha leyo ngubo yakho yokugqoma mostly bathanda ama-paint Okay. because anomjuluko wakho. Anomjuluko, yes. Okay. So that way lo muntu usuke efana nje nomuntu ophethe impilo yakho. Phethe impilo yakho. Yeah, noma engayena uNkulunkulu kodwa Yes. usuke nawo 50% empilweni yakho ukuthi angakwazi ukwenzana. If ephethe iphenti lakhe angakwazi ukukuvala ungayi esikhathini mawumuntu esifazana. Okay. Futhi angakwazi ukuthi akuvule over uye ngendlela engajwayelekile angakwazi ukwenza noma yini. So if ephethe ipaint so angakwazi futhi ukubopha nje impilo yakho ukuthi into zakho zinganyakazi. So umuntu osuke ephethe nje ingubo yakho yangaphansi lo muntu lo usuke ephethe into enkulu kakhulu. Usuke ephethe into enkulu kakhulu so suke kubalekile ukuthi wena ukwazi ukuthi ubuyise lokho okungokwakho ukuze uzokwazi ukuthi uvikele impilo yakho ngoba into eyinkinga labantu abagangayo asikisi banesiphiwo laba bantu sokwazi ukuyibona ingane ekuyona ezovusa umuzi bathi lo uzovusa lo muzi wala ekhaya. Yeah. So lethe bazokwazi ukuthi bakucwinye ngaleso sikhathi so mhlawumbe komunye uyakwazi ukuthi bangamnaki banaka abanye bashayela abanye wena mase uqala uveza ikhanda mhlawumbe siyaqala uthenga imoto wenzani ulungisa ikhaya uyashadela bese bakucunye lapho na uqake ukuthi awu izinto zami manje zasezima ngoba bengithi bezihamba kahle. So uthola ukuthi basebenzise mhlawumbe isithombe kuningi abangakusebenzisa such as amathuna lawa asekhaya kini so into eziningi kahle kahle isikhathi esiningi suke zimoshwa nje abantu abaseduzane. So dethwe la uDr Malinga ekwazi ukuthi abe isombululo empilweni zabantu abaningi ebese behlale phansi kwengcindezi isikhathi eside. Bese kuyimami mina ngikwazi ukuthi ke ngibasize ngazo zonke indlela ngoba sometimes thina si group esihlangene njengabalaphi because into esi-experiencing mawuyinyanga ngeke ukwenza konke. Awuphinde ke leyo mfethu hayi. Mawuyinyanga into ebalekile ngeke ukwazi ukwenza konke. Yeah. So inyanga ethi kwenza konke kufanele kuyibhekisise. Yeah. Kunamathuba amaningi lapho ukuthi scam sikhona. Yeah. Ngoba mina ngumuntu ospecialize kakhulu ngokusiza impilo zabantu. Okay. Angithi abanye bayenza ukuthi khona esinabo kule thimba lethu sokuthi lo uyathwalisa kuphela. Yeah. Futhi nakhona if ngizokurefera kuwe uthi khona abanye uthi umunye useswazini omunye ungapha kulamazwe amanye angaphandle ngoba sihlukene. So abanye kule nyanga bayathumela abantu kumina bayazi ukuthi okay uMalinga ubusy ngokuthi mina ngenze leyo part yami engidlala erolini yale impilo yalo. Nami sewufika wena uthi hayi mina ngifuna ukuthi nokuthi ngiyakubheka kuqala ukuthi ukulungele na ukuthi wena ungayoyithatha le nto othi ufuna ukuyithatha sikubuka ukuthi nalo idlozi lakho lizoyivuma yini leyo nto. So bese kuyimasi kudlulisela lapho la kufanele kufinyelele khona ngoba into esuke iyinkinga isuke ibambe kuphi emsamo because nenye into futhi engilungisayo kakhulu khona lento abathi amanzi amnyama. Amanzi amnyama. Yethu makuthiwa umndeni waphehlelwa amanzi amnyama. So that way kunezinto eziningi ezisuke zenzeka kulo mndeni but mawuzibuka ngamehlo enyama angeke ubone ukuthi kwenzakalani ngoba kusuke vele makuphehlwa amanzi ingqondo vele isuke ivalekile kwesinye isikhathi. So mhlawumbe ungabona namhlanje ukuthi hayi cha ngeke ikhona into wrong kodwa kule family
yabo, because into esuke ibe inkinga kule ndaba yamanzi amnyama silinyazwa kakhulu abantu ekuyibona abanegunya lokushisa impepho ekhaya, yabo. Right. Uthola ukuthi ubaba omkhulu uthola ukuthi uzohamba ayongenisa idlozi kwakhe, uthola ukuthi mhlawumbe usephuma umuzi uyaphuma nefamily yakhe, but kule process yamanzi amnyama kunomuthi owenziwayo lapha okuyiwona ohlukanisa inhloko nesichandi. Asithi nje imizi yakwenu mhlawumbe mithathu, ngababa omkhulu, ubaba omdala, ubaba omncane mhlawumbe nobaba ophakathi. Isikhathi esiningi lemizi igcina ingasangenelani ngesimo sempilo eziphilekayo. Thothi komunye umuzi ba right, abanye baxakekile, uyabona. Uthola ukuthi omunye lo oshisa impepho yena unukekayo. So isikhathi esiningi labantu benza njani? Wenza umuthi lokuthiwa owamanzi amnyama. Yeah. So lo yamuthi inkinga yawo iyodwa. Njengoba lemizi imithathu kanje, masiwenza thina lo muthi kulomuzi wokuqala, nemizi emibili esuke ingekho, idlozi libi liphenduka libheke ngakubona. Angazi noma uyangi-understand. Ngikuzwa kahle. So kulomuthi kunembuzi esetshenziswayo emnyama. Njoba kweminye imizi lo mbuzi vele imbuzi esuke idliwa abantu bangaphandle futhi idliwela ngaphandle kwekhaya. So abantu ababukele ekhaya ngifuna baqaphele lezo imbuzi ezinjalo, ukuthi bangahambe bedla lezo imbuzi ngoba Kuziphinde ke le ayiphinde le mbuzi emnyama edliwela ngaphandle mfethu ayiphinde leyo because bayithanda imicimbi abantu. ya ngithi lapho kuyadepend. Uthola ukuthi komunye umuzi bekuvalwa isikhali, mhlawumbe kunabantu abaloku belimala ngama-accident, abanye bayadutshulwa, abanye bayagwazwa. Kune process yokuvala isikhali ekusuke kusetshenziswa imbuzi. Most kuleso simo kusebenziswa imbuzi emhlophe. Okay. Iyashiselwa imbuzi ngaleyo ndlela emsamo, kwenziwe lonke ke usiko lakhona noma ngeke ngalichaza la. Yeah. Bese kiwe ethuneni lalowo muntu osuke egcinile ukuhamba ngesikhali kuyovalwa lesi sikhali kuyena. Bese leyo mbuzi iphekwe ngaphandle kwekhaya, idliwe abantu bomphakathi, kuba notshwala obubekwayo khona lapho, bayidle labo bantu leyo mbuzi, kuthiwa ilunga lomndeni lingayidli, izodliwa abantu bangaphandle. Leso sikhali esisuke sivalwa la ekhaya sivuleka kuwena leso sikhali. So thethwe ngizama ukubuyela ekutheni nalembuzi emnyama ekuyiyona esuke sivala ngayidlozi elibi. Leyo mbuzi iyanqunywa ikhanda, kusetshenziswa ikhanda kwenziwe lezi zinto ezisuke zenziwe. So bese ke ilahlelwe ngaphandle, mhlawumbe ke laba angathi begugile endaweni bazoyipheka, omunye asike uphisi wakhe aphume uhamba nedlozi elibi naye. So inkinga ke bese isuke kuphi? Lo baba lo mdala okade ekhuluma la ethi idlozi elibi uyalahla. So kuba nomuthi enigeza ngawo la ekhani phalaze ngawo for mhlawumbe ngawusebenzisa izinsuku ezintathu. Kulezo izinsuku ezintathu nisebenzisa lo muthi bese ke niyalinda i-period of 31 days. Okay. Kuyimali senizolanda idlozi elihleke senilanda ngembuzi emhlophe. Into esuke ibe inkinga wena Sotobo osuke engekho makuphalazwa ngalomuthi wokulahla idlozi elimnyama. Lelo dlozi elimnyama lihlala kuye ngoba ukhumbule la suke silahla abantu abadakwayo. Most family enenkinga yamanzi amnyama la ifamily kunabantu abadakwayo, but mase bedakiwe kube ngathi ingqondo ziyahamba. Kuba nezingane ezizalwayo zingahlawulwa, abashada abantu la ekhaya abashadelwa. So kusuke kuneyinkinga nje eziningi, but mawubheka ngamehlo enyama ungathi wena ayikusho ukuthi inhlahla yaloko ayikho la ekhaya. Uthola ukuthi lonto imoshwe ilo yababa umdala okuyena ohamba lo landa idlozi, wazwaya ngisho emathuneni wenze ezinye izinto ezimsingilile. Le dlozi la seliflathela nina ukuthi nina manikhuluma nalo idlozi lingezwe, kube ngathi noma ungahlaba imbuzi nga5 kube ngathi wenza iphathi bayidlela abantu bayihambele, but wena ungaziboni iziqhamo ezinhleve lemsamo. So enye into eyinkinga leyo esuke ebhekene nama families amaningi. Uthola ukuthi ama family ayaxabana, kuyahlakazeka, imindeni ayisangenelani.
umndeni uphuma ubhekale nje abantu. So isikhathi esiningi sekuyiyo leyo main yamadlozi lawa amnyama axabanisayo. Yeah. Mangabe abantu bala ekhaya bezama ukukhuluma nedlozi azikho impendulo. Kusuke idlozi lifulathele. Mhlambe kuleso sigaba leso ke mfethu sithini isisombululo because baningi abantu abahlabayo kodwa obviously kuba ngathi bazenzela amaphathi uzokuthiwa besihlaba last month kodwa kwenzeka lutho. Into eyinkinga wena Sotobe kubanjwa ikhanda. Uyabona isitimela mosibambe ikhanda. Alright. Umzimba wonke usuyizeleza. So into esukube inkinga labantu ekuyibona abakhunkuli emndenini bajwayele ukusebenzisa ithuna lomuntu oyinzala abantu awu umkhulu wakhona wala ekhaya. So banokuthatha inhlabathi and most yabantu abenza lezo zinto isikhathi esiningi njalo emngcwabeni bahlale bepresent. So basuke bazothatha lenhlabathi yalelithuna ayokwazi ukuthi aqhubeke enze inhloso zakhe ukuthi bonke labantu abashona bala ekhaya bangabi idlozi. So sometimes omunye uyamphupha umuntu wakubo sashona umphupha ethulile engakhuluma uthatha umphupha ugcwele inhlabathi. But lo muntu bamngcwabe ngecasket bafaka ngisho ingubo benza yonke into but mayevela emaphupheni uvela egcwele inhlabathi engathi ufike wakhishwa eboxini walahlelwa phansi. So uthola ukuthi akakhuluma uyafuna ukukhuluma ukuthi hey labantu bangisebenzisa mina ngilala ebusuku ngiyasebenza. But ke uthola ukuthi akwazi ukukhuluma ngoba lo mkhunkuli usesebenzise izinto eziningi zokwenza ukuthi lo muntu angabi idlozi elihle. Uthola omunye baze bageze bamhlambulule bathi bayambuyisa ngenkomo. Uthola ukuthi babuyisa nje into engekho ngoba lo muntu wathwetshula from the first day qala ukungena ethuneni. So kuyinto engifisa ukuthi abantu bakithi bayiqaphele ukuthi ngesikhathi umuntu efihlwa noma ngalelo langa bazama ukuthi baqinise amathuna kakhulu ngoba ayasetshenziswa amathuna. So ngaleyo ndlela engingakubeka futhi amathuna ayasetshenziswa uthola ukuthi awasetshenziswa abantu basekhaya kuphela bomndeni. Nawe nje uSotobe uthola ukuthi unezitha kunabantu abakufunayo abafuna ukukubulala. So uthola ukuthi uyafika enyangeni inyanga iyakwazi ukuthi okay ngoba unezitha sihambe semathuneni. Uthola ukuthi mabezohamba lapha bazoqondana nethuna lakho okanye uthola lo muntu akasibiya lo ufunwa izitha bese bathi nangu sibiya la iduze asithathe yena wakini osibonga ufana uyozokusiza kulezo inkinga. So bese leyo nyanga izosebenzisa lelo thuna ngaleyo ndlela ezodisebenzisa ngayo ukuthi lo muntu osukelele lapha ethuneni avuka ayolwela wena sibiya phezu kwezitha zakho. Bese ke mina ke ekufanele ngiphahle noma ngenzele umsebenzi lo sibiya obelele lapha ethuneni angisamtholi ngoba usevukile yena ulwela usibiya ngamasi. So that's why ngihlale ngisho ukuthi isikhathi esiningi kubalekile ukuqinisa amathuna ngoba abantu abaningi abasemathuneni imimoya abayikho lapha emathuneni. Eminye iseyigubhini kusetshenzwa ngayo ngoba sometimes kuyenzeka umuntu wakimthotha ushonile buyazi ukuthi umuntu onamandla emphakathini mhlawumbe unemali kumbuna amatekisi kumbunani. So mase ngifika mina enyangeni ethize ngithi cha nami ngifuna ukuba nomcebo noma ngifuna ini. Leyo nyanga iyakwazi kuyethuneni lalo muntu lo iyokwazi ukuvusa yena. Inkinga ke suka ibe khona. Ngizithola mhlambe lo muntu ushone ena 50 years. So mase sevusiwe lapha kwenziwa yonke lemigomo engiyibeke la nawe uzoshona sewufike kuleyo 50 years ashone ngayo lo muntu. So kuningi okwenzakala okwenziwa ngamathuna. So engifisa ukuthi nanoma ubani osekhaya osesimeni sokuthi mhlawumbe khona umuntu ondlulile akwazi ukuthi alungise kuleso simo ukuthi ithuna lakhe baliqinise futhi bakwazi ukuthi babambe lo moya wakhe ngoba ihlahla eliyinkingi ngoba phela umuntu ukhumbule Sotobe mayeshone engozini yemoto sihamba nehlahla lomlahlankosi ngokomthetho makuumuntu wesilisa umuntu wesilisa ulandwa ngehlahla lomlahlankosi owesifazane ulandwa ngumgani. Alright. So but na umlahlankosi uyasebenza nje nakwesimame kodwa umuntu wesimame kahle kahle ihlahla lakhe umgani. So bangithi uyalandwa lapha engozini la alimale khona
bese kiwe emakhazeni naleli hlahla fanele kusuke nale emakhazeni libuyiselwe ekhaya ngithi liphethe lo moya walomuntu liphinde futhi liyobekwa lapha ethuneni so laba thakathi bafike bathathe lona ke leli hlahla futhi kube yilabo olisebenzisa ukuyofeza inhloso zabo so kuningi nje okwenzakala esingathina sikukhuluma kungashona ilanga okwenziwa abantu ngamathuna mhlawumbe singeyidlule le ndaba ethi uma ngabe konakele la ekhaya mhlawumbe ubone ingane zala ekhaya iphumelele zifundile izinamajazi zithola umsebenzi noma zithola aziphathi imali kona umuntu wasemndenini umthakathi okanye ke sithi ke umkhunkule isimo esikanjalo uku-overcome sifika kanjani esiphethweni sokuthi lo muntu akatholakale kakwe izinto zabantu bala ekhaya lapho kukabili sotobe emndenini eminingi kunabantu la emndenini uthola ukuthi uyedwa umuntu ophumelele family yonke uyedwa umuntu ophumelele bonke labantu bafundile la uthola even kumakhazini wakhona banezitifiketi bafundile but akekho sebenzayo uyedwa umuntu ophumelele la ekhaya akanawo ngisho umatric lo muntu ophumelele but abantu abanamajazi no matric abasebenzi so kuyadepend abanye ngithi banokuthi basebenzise idlozi ukuthi kube yilo elimnikeza inhlahla so that way mina ngifika kumalinga ngithi ayingikhathele malinga ukuhlupheka manje sengifuna ukuthi ngengeza amandla so mina bese ngithi hayi ngizokuthwesa ngendlozi lakini that way la uthwala khona ngendlozi lakini lelo dlozi futhi seliphenduke kubona bonke labantu alisakwazi ukuthi libanikeze inhlanhla zabo lezo inhlanhla lezo zibuya ziza kulomuntu oyedwa la efamily thothi abanye bahamba bayagezwe inyangeni bayagqunyiswa bayaphalaza ayikho inhlahla ngoba lo muntu uthathe lonke idlozi libhekene nawe thothi munye nje kuphela and manishona la ekhaya uyaningcwaba nonke akanankinga akane stress ngoba uyazi ukuthi yena uthathe amandla enu nonke othi ushoda ngegross uzomfakela imali so lapho ngizama ukuqaqisa ukuthi kuyadepend ukuthi isimo sakulowo muzi sona sisuke sime kanjani so ifike kuukuthi ke idlozi liphehlelwa amanzi amnyama lokho siyakwazi ukuqondisa ngendlela yakhona mhlawumbe mawukuthi umuntu wathwala ngendlozi lakini uthothi omunye akasekho emhlabeni usashona wathwala ngendlozi lakini idlozi lakini namanje lisebumnyameni lisafuna yena akasekho la emhlabeni so siyakwazi ukuthi lapho sikusize ngoba ngishilo ukuthi sinethimba labantu abasebenzisa ezinye izinto mhlawumbe njenganazo izokuthwala kunethimba elibhekene naloko kunethimba elibhekene nokunye noma ngeke ngikubale but masusondele eduze uyakwazi ukuthola ukuthi okay wena na umnyango ongakulungela ukuthi ungene kona ukuze ukwazi ukuthola into futhi ezokwazi ukuthi ikusize yebo baba mhlawumbe masesile ngasemaphethelweni mfethu ikhona indaba ke wayehasha kancane ngathi singangeni kuyona ngoba kunama questions akade khona ikhona into ethi uma ngabe uyobethela emzini womuntu kunezinto kusuke igitshiwe lapha uma usebenzisa umuntu wala ekhaya but bikine fosholo eyogubha wena njengomlaphi wendabuko ukulekelela kanjani mina angisho mangisebenzisa ilunga lomndeni ngisuke ngifuna ukugeza igama lakho yes ngoba abanye banenkolelo yokuthi njengoba ngiye ngasho ngaphambili ukuthi banenkolelo yokuthi le mithi isuke ifike nathi mangifika nawe asithi ngihamba nawe uhlaka lami siyafika lapha ngoba kunendlela eziningi nakhona zokukhipha imithi pass sometimes nginokufika nesigubhu sami ngisigumbele lapha ekhaya ngisigqibe phansi ngisihlabele leyo nkukhu ngikhulume naso ukuthi asisale sikhipha le mithi then ngiyanitshela ukuthi nina ningavuli amawindi ebusuku nevale nizophuma ngesikhathi esithile ekseni maniphuma ngaso sikhathi uthothi imithi yonke la egcekeni seyiphezulu seyiphumile isigubhu siyakwazi ukuthi siyikhiphe phansi mina ngizofonelwa yini ukuthi sesiqedile naso siyakwazi ukucommunicate nami ukuthi hayi ndoda imithi seyiphumile lapha kaSibiya mina sengiyafika ke sengiqoqa yonke leyo mithi leyo kuyadepend sometimes ke ngiyazifikela mina ngoba umuthi mawuhleli phansi enhlabathini uyabaleka soto singagumba la manje umuthi ubaleke uyoshona le serious yes
So if ngifikile ngizokhipha egcekeni la kwakho kufanele ngikwazi ukuyivimba le mithi ukuthi ingaphumi ingene next door. Ngoba uyakwazi ukubaleka uphume la uyongena next door. Uthothi umakhelwane wakhona anikhulumisani naye. Yena angeke sikwazi ukungena lapha kamakhelwane nepiki sithi hayi kunomuntu ophumile la wabaleka wangena la sicela ukukhipha. So lapho akusebenzeki ngoba lo muntu uzobaleka uyele uzongilinda ukuthi ngihambe bese uyabuyela kwiposition obowubekelwe yona. So kumele ukwazi ukuyivimba le mithi uyibiyele ukuthi ayintante la ngaphakathi manje or ngiyishoke ime la ime khona ngikwazi ukuyikhipha. So njengoba ngisho ukuthi ngisebenzisa indleleni sometimes ngilalela imoya yami ukuthi ithini mayithi ngigqibe lesi sigubhu phansi la ekhaya imithi izosiphumela yona ngiyasiqiba futhi ngizoyithola ngakusasa imithi ihleli phezulu. So kuba nemigomo kuphela engisuke ngikunike yona ukuthi lokhu ungakwenzi then sobe sesiyakwazi ukuthi sisebenze indlela yaphambili ukwazi ukuthi kuvuleke izindlela zabanye abantu ekhaya. Mhlawumbe Dr. Malinga omunye uzothi uma umnikeza umgomo othi akungaphumi umuntu la ekhaya akuvalwa amawindi neminyango inzini iphume ngo-6 ekseni uzothi mhlawumbe ubuyile nethimba lakho khona amajidovana amafushane la mhlawumbe yabona nje asiyazi uyigubha lo ungathini mhlawumbe kumuntu onjani? Ngathini khona izinto ongeke ukholelwe kuzona until uzuyibona ngamehlo. It's a pity ukuthi kunabantu abaningi abakholela ukuthi uNkulunkulu uyaphila but akaze bambona ngamehlo. So ngisho mina ngithi lapho kusuke kufanele ukukholelwa. Ngoba sinokwenza thina lokho emizini enamakhamera imizi emkhulu mina ngumuntu ohambayo even kule ndawo ezinkulu ngiyaziwa khona. So uthothi umuzi unamakhamera ayikho into ongayenza la kule gceke ungaveli ku-TV. So kuphela lezi zinto lezi zisebenza ngobumnyama. Inkinga ama-light ngoba fanele mayifika ziphuthume zikhipha yonke lento. So manje inkinga isuke ibe lapha ekuthenini ezinye izinto esisebenzayo ngokulapha kwethu azifuni ukukhanya. Inkinga isuke ibe ukuthi manje wena mase ukhanyisile angeke zikwazi ukukhululeka ngoba manje kuyakhanya. If ever ke mhlawumbe kuthiwa ikhamera iyasebenza kumnyama ngoba into zasebusuku lezi mhlawumbe ke singakwazi ukuthi sibone ukuthi okay uma lingazange wafika so lo ngihambile mina kuphela wangisho ukuthi ngisuke ngizofonelwa wena usho ukuthi hayi ke manje ziyadedema nawo amabhodlela aphumile naku ini iphumile ngoba ziningi izinto ngokuhlukahlukana kwazo esuke isegcekeni. So depend ukuthi wena kusuke kwenziweni kulelo khaya ngaleso sikhathi. Iy'moto zabantu mfethu zifa mihla namalanga mfethu. Mhlawumbe kungenzeka nakhona ziyaphehlelwa amanzi amnyama because ukhulume ngokuphehlwa amanzi amnyama. No, usually imoto abayiphehleli amanzi amnyama. Isikhathi esiningi bajwayele ukuthatha inhlabathi yala inyathele khona. Alright. Mostly futhi bazenza kakhulu ngale emakhaya izinto. Thola ukuthi wena usebenzele eCape Town noma usebenzele eGoli uthenga imoto ufike ekhaya uzobabonisa. Bathi lo ngisombonisa nathi bathathe le nhlabathi le yala imoto inyathele khona sebenza izinto zabo ke isikhathi esiningi bajwayele ukusebenzisa neqanda noma ngeke ngichaze ukuningi ngoba nizobona bazobona ekhaya ukuthi lo muntu ngathi unolwazi oluningi but usually kuthathwa ithaya lemoto elisuke liphumele emgaqweni ukuthi uma udlula ko-freeway mostly kunamathaya aphumile lapho. So umuntu osuke ezoganga ngawe uzothatha le thaya liphumele ku-freeway alishise enze ngendlela yakhe amixe nemithi yakhe avule iqanda phezulu afake umuthi wakhe afake nenhlabathi yemoto yakho ayophahlaza lapha ku-freeway. Nawe uzothi usayihambela lapha ku-freeway vele kuqhuma isondo lemoto ungene kwi-accident. Uthatha amathaya wakho afresh usanda kuwathenga. So imoto usually basebenzisa ngendlela uthothi bazoyigcoba ngomuthi nje. Lo muthi abayigcobele noma ungayise ecar wash bazoyiwasha kodwa umuthi lo angeke uzusuke. So uthola ukuthi lokhu uyashayiswa abantu. Uthothi usobho uphuza nanotshwala kodwa abantu abakushayisi babuya ngokuzolala. Abantu uthi ufanda ukuthi yiba basephutheni but
mase ku-reviewa yonke into uwena ozosala usenkingeni. So ziningi izinto ezenzakalayo uthola ukuthi imoto yintsha, imoto iphuma egaraji isaseyintsha but ikhandwa now and then, namhlanje ishaya i-engine, sasa kuthiwa u-gearbox, ngelinye ilanga isondo, nje iy'nkinga ezingapheli. So izinto ey'suke zenziwe abakhunkuli, so it depends because yonke into iqala la ekuhloleni, because thina siyakwazi ukuthi sinethimba futhi uma uthi ufuna ukuhlola ngesibuko, ufuna ukuyibonela zonke izinto zakho la esibukweni, siyakwazi ukuthi usizakale ngaloko futhi ukwazi ukubona yonke into yakho ukuthi kwenzakaleni ukuze kufika. Hey ndoda, angiyifisi-ke le, angiyifisi ndoda, angiyifisi. Ngifuna ukuphetha ngombuzo wokugcina ngincini mfethu, ukuthi kuyenzeka yini mfethu la ekhaya sithi sisakhuluma nedlozi emsamo kanti sesikhuluma nezilwane? Lokho kuyenzeka kakhulu, big time. Usually abantu abanaleyo nkinga ngifisa abaqaphele. Umuntu onaleyo nkinga isikhathi esiningi mayeshisa impepho ivele ivutha umlilo. Yenzani ndoda? Ivutha umlilo. Ima uyilayitha nje impepho, uzathi ivele ivutha umlilo impepho. Kungenamoya endlini. So enye ama symbols avamisile ukuthi uthola ukuthi kunezilwane ezisadlozi. Njoba ngishilo ukuthi sometimes kuba nabantu okuyibona ababakhunkula abasekhaya, ekuyibona aba-attenda yonke lemingcwabo yasekhaya, bathatha inhlabathi zamathuna zawo wonke lamalungu omndeni, baphendule labantu babenza izilwane. So uthola ukuthi wena uthi ubuyisa uma wakho ngoba ushonile last year, uyambuyisa. Mawuhlaba lenkomo awusahlabeli uma wakho, uhlabela lesilwane salomuntu. Sidla lenyongo, sidle legazi, sithola amandla kakhulu. Iy'nkinga zenu zibe worse kakhulu. Each and every time manenza utshwala besintu nithi nibonga amadlozi, kube yila kubheda khona more. So suke kuyilezo zinto nje, suke kuyilezo zinto nje ezisuke zenziwe, but silinyazwa kakhulu umuntu oseduze sodoba. Izitha zethu zibala eceleni ngoba kusuke kuwumuntu osuke ebuka yonke into eyenzayo ukuthi uplana ukwenza nini ngasikhathi sini. Enye into efuna abantu bayeqaphela ukuthi if uzokwenza umsebenzi ujwayele ukuthi wenze umuthi lo ophuziswa izilwane lezi ey'suke zizosetshenziswa ngoba abantu bayadla badle mhlawumbe bese nikhipha lezo yicubu lezo ukuthi hayi ngoba ubaba la ekhaya omdala akahambe nalo piece lo wenyama kunethambo lapho. Lelo thambo yile lizonifaka engcindezini ngoba uzofika hambe nale nyama ayidle leyo nyama athathe leli thambo. So lethu sisijwayele ukusiza abantu ngemithi ukuthi if wena ufikile la ekhaya wathatha isicubu uyaphuma ngaphandle ekhaya, ungadluli egeyithini, ungaphumi nale nyama, kumele uwele khona lapho, ulale khona ngoba kusho ukuthi umuntu obuye uzoba ingcindezi kulo muzi wala ekhaya. Asikisi. So lethu la sihlale sizama ukuthi sigqugquzele abantu ukuthi bavikele kakhulu umndeni nedlozi ngoba impilo yomuntu nje umAfrican, impilo yakhe yonke ibheke lapha emsamo. Noma singakhuluma uyele but thina njengesizwe esimnyama impahla yethu nakho konke kwethu kulapha emsamo. Amazwi amabili amathathu mfethu ofisa ukuphetha ngawo sesiphetha mfethu ngoba kuningi osokukhulumele. Amabili amathathu uthi uthi nathu. Mina engingakusho ngingasho ukuthi babusotobe ngiqale nje ngibonge kakhulu ukuthi ungiphe ithuba lokuthi ngivele ngibukelwe izinkumbi zabantu emakhaya. So njengomuntu ongajwayelanga vele ukuvela einkundleni but ngicabanga ukuthi leli thuba leli umbukelo osekhaya uzolisebenzisa kakhulu ukuthi akwazi ukuthi afike asondele azothola usizo ngendlela ezihlukene. Ababukela abasekhaya banenkinga eziningi ezihlukene. Mhlawumbe umunye uzosho ukuthi hawe umkhulu udaba lama azange alithi fahla mhlawumbe isikhathi, but engingakusho ngingasho ukuthi mina kuyoba lula ukuthi umuntu asondele nalo osekhaya sehambile iminyango eminingi ethi uyangena uzama ukuphakamela impilo yakhe engawuthola umsebenzi. Sinazi izinhlelo zokusiza abantu isikhathi esiningi ukuthi umuntu ufuna umsebenzi akawutholi, siyakwazi ukumsiza omunye awuthole umsebenzi abuye azobonga after. Kuningi sikwenzayo but njoba nje la sinikeza abantu ithemba kakhulu
sibanikeze ukuthi ilanga lakusasa kukhona into sangayenza ewumehluko, but ngisho nje ukuthi ithuba la namhlanje lingakwazi ukusiza umbukeli omningi ekhaya ukuthi akwazi ukuthola isikhathi sokuthi asondele asukumele impilo yakhe naye. Yeah. Siyathokoza khona kithi. Thank Revolution TV iThemba Podcast Shanga Sinolontshiso siyavala sigijima kanjani igama lami ngingusaza kwesibiya Saros income tax intandane nobaba nomama uBibi lwamakhathakhatha alimakhathakhatha ephimbe elikhulu engomene enkosi phakathi siyagijima ngihamba bakithi ngiyalengithi la ngafunda khona inkani inkosi ilenze kahle ithenda umusa danko.